13 minuta do 6, slušate Beogradske talase studija B, pri samom smo kraju, tradicionalno svakog petka izdavačka kuća Dereta obraduje naše slušalce, a njihove buduće čitaoce novim izdanjima. Slušamo urednika izdavačke kuće Aleksandra Sašu Šurbatovića. Dobar dan svim slušalcima Studija B iz izdavačke kuće Dereta. Danas predstavljamo jednog od najpoznatijih savremenih čeških pisaca Emila Hakla i njegov verovatno najuspješniji roman do danas o roditeljima i deci. Emil Hakl do sada nije prevođen na srpski jezik, što je veoma čudno s obzirom da je 2 puta osvajao njihovu najprestižniju nagradu Magnezija Litera, 2003. upravo za ovaj roman o roditeljima i deci i 2010. Nagradu Jožef Skorecki također dobio za pravila smešnog ponašanja, koja je neka vrsta nastavka ovoga romana o kome danas pričamo. Ono što treba reći u vezi s ovim romanom je da on izrasta iz ideje o Pragu kao pozornici sačinjenoj od lavirinta ulica, parkova i kafana, u kojima će otac i sin provesti jedan avgustovski dan s ironijom i puno duha. Hakl vodi svoje junake od puba do puba, puštajući ih da naširoko raspredaju o svojim životima u prošlosti i porodičnoj istoriji, ženama, starenju, gubicima, propuštenim prilikama. Hakl u ovom romanu vešto pokazuje na koji sve način svetska istorija upliče u ličnu istoriju malog čoveka. Uvodeći očeva sećanja na detinjstvo provedeno u Jugoslaviji, to je jedna zanimljivost s ovim romanom, autor puno humora oslikava između ostalog i mentalitet Jugoslavena, njihovu privatnu istoriju, svakodnevne navike, ali i političke podele. Urnebesni komentari o starog cinika o ćevapima, ćulbasti, žgancima, Titu i zagrebačkim kafanama, natopljenim alkoholom i začinjenim Šekspirovim stihovima, predstavljaju sigurno zanimljiv portret jednog iščeslog sveta iz vizure stranca koji bi našem čitaocu mogao biti veoma zanimljiva i intrigantna. Između tih dinamičnih, tečnih, rekao bih na izgled jednostavnih dijaloga i melaholičnih nekih sinudljivih unutrašnjih monologa, otkrivamo ponor otuđenosti koji leže između dvojice junaka. Može se on prelazići sad s nekim celodnevnim ispijenjem knjiga i raspravom o ženama i dnevno-političkim temama, ili je radi bliskosti potrebno iskoračiti iz tog cirkusa svakodnevice i suočiti se sa nekim životnim promašajima. To je možda jedno od glavnih pitanja koje postavlja ova više nego zanimljiva knjiga, po kojoj, treba to reći, 2008. godine i snimljen film u režiji Vladimira Mihalaka. Dakle, još jednom o roditeljima i deci Emila Hakla treba naglasiti to da je ovo prva knjiga iz velikog projekta Intolerance ili Netolerancija, za koji je izdavačka kuća Dereta dobila veliki evropski grant Evropske unije da ga izvede, znači u koprodukciji sa Evropskom unijom. Počinjemo taj veliki projekat od 7 savremenih evropskih pisaca, od kojih su na 6 različitih jezika, 2 su Čeha, i prvi u toj seriji je ne bez razloga upravo roman Emila Hakla o roditeljima i deci. Kao i svake nedelje podelit ćemo 5 knjiga našim slušalcima. Toliko za sada od nas. Srdečan pozdrav iz izdavačke kuće Dereta. Hvala Saši Šurbatoviću iz Dereta 361444 otvoren za vaše pozive ako želite knjigu Emila Hakla o roditeljima i deci. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Bojana Savić. Bojana Savić, naša redovna čitateljka, slušateljka. Da. Znate gde dižete knjigu? Da, znam. Da li biste bili ljubazni da to kažete zbog ostalih slušalaca? Knez Mihajlova 46. Hvala vama, prijetno vam. 361444, dakle dižete knjige u Knez Mihajlove 46, u pitanju je ovog petka Emil Hakl o roditeljima i deci. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovdje Marina. Prezime? Ovako, brat moj će doći, Milošević Nebojša. Dobro. Kažete mi samo da treba preuzeti knjigu, to nisam čula. Knez Mihajlova 46. Hvala. Hvala, prijetno. Tamo se nalazi Deretina knjižara, Milošević Nebojša, to je ime koje je predložila Marina, njen brat, ako se ne varam. Idemo dalje, treće izdanje odlazi kome? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ko je sa nama? Ovdje Jasmina Gajić. Jasmina, za vas vi dižete knjigu? Da, u Knez Mihajlovu, tako? Tako je, broj 46, da li ste već prolazili tim delom? Ja sam koliko puta. Svaka čast. Čedno bi bilo da niste. Potpuno. Zato li da imaju knjižaru na Banovom brdu?
Pa znam, ali nisam išla tamo. Jasno mi, To je hvala. daleko. Hvala, prijatno. Hvala, doviđenja. Za vas i za još ostalih dvoje Emil Hakl o roditeljima i deci u izdanju Derete putem telefona 361-44 na poklon slušalcima Beogradskih talasa Studija B. Halo, dobar dan. Dobar dan, Sa nama je Gordana Prinčevac. Primčevac, već smo zapazili to prezime. Da, Da li je to baš lično vaše bilo ili je možda bio i suprug? bio je suprug, Dobro. pre 20 dana. Šta je on dobio? On je dobio knjigu. Takođe, jel? Da. Ili su Derete ili nešto drugo? Ne, nije Dereta, to je nešto za Možda Srpska djecu. književna zadruga. Ne. Evo ga, vi Robin Hood, da, to je bio Vulkan, jel? Da, Važi, hvala prijetno. doviđenja, hvala. 361-44, posljednje uključenje i posljednji slušalac za Deretinu knjigu o roditeljima i deci, Emil Hakl, autor. Halo, dobar dan. Dobar dan, Ko je s nama? Aleksandra Maksimović. Knjigu dižete u Knez Mihajlovi 46 u knjižari Dereta. Hvala, prijetno. Hvala vama, prijetno.